Inggih dadane sareng sami punapi gatra ring rahina sane mangkin. Nah, nenten kerasa ring rahina sane mangkin sampun pertengahan pertengahan bulan nenten kerasan sampun tanggal 23 Desember warsa kalih tali kalih dase. Sampun ring penyu napi bukan penyuluh nanging penyud utawi penyut bulan ring warsa kalih tali kalih dase. Sapunapi gatra benjang sampun long weekend nggih dadane sareng sami. Nah, niki mawinan ring rahina sane mangkin sampun lintang jam dase otomatis rahajeng siang. Majari dadane sareng sami sapunapi gatra. Ring rahina sane mangkin titiang Ayu Widya Stuti bekel masa manis Ayu Widara Gunung talar sane teranyar tergres titiang diberi julukan AB2 sampun kuningin dumun sampun tiang live nggih. AB2 Ayu beten bingin. Ide dane sareng sami ring dijeke megenah ring rahina sane mangkin. Kantun satya nggih patut sareng titiang duaning ide dane sareng sami nenten jepacang sengsaya utawi nenten pacang masem nenten pancang kiap yaning sampun nyarengin titiang ring perikrama napi parikrama nyani punika nenten lian momurda L2B2M. Napi nika parikrama L2B2M sekali biasa L live sane malisiki langsung. Nah, raos mukutang-kutang nggih. Live langsung, B-nya bekul, 2M-nya punika masem manis nggih. Ida dan sareng sami ring dijeki megenah ring rahina sane mangkin yening sampun ring parikrama L2B2M punika pasti ke titiang jagi nyarengin ida dan sareng sami ring sejeroning nguacen kesusastraan yadian marupa cerpen yadian punika marupa satwa yang mekidung aksama yang durun suaran ditiangi punika kelintang merdu utawi merusak dunia sapunika ngodegin basa. Ide dene sareng sami ring rahina sane mangkin titiang jagi mesilur ekspresi dados serati jerus tekar nggih. Dua ninga sapunika sane mangkin titiang jagi nguacen kesusastraan Bali anyar sane merupa cerpen mebasa Bali. Cerpene puniki memurda serati jero sekar. Nah, niki sekarnya nggih niki jerona dengan ngangen baju putih-putih. Yang penting menggunakan apa saja yang ada ya, kita gunakan punika. Bukan sedeng nanging memanfaatkan properti yang ada nggih. Onda sapunika sane titiang uningayang mangga nenten metaket niki jam 6 nggih, jam 12 tengah 1 gitu. Yang maksud tanda kutipnya nika negatif. Nanging titiang hanya menggunakan properti yang ada. Seratinya yang gunakan baju putih dari selendang putih, sekarnya sekar yang ada di Wewidang Pelemahan saksane mangkin titiang wenten ring kantor Probekal Desa Penebal. Ide dene sareng sami mangga nenten panjang ngatur malih ngiring sarang-sarang biar sayang titiang sekadi biasa yening sampun sarang titiang ring L2B2M pasti ke titiang punya utawi medue jurus andalan nunas majaring penonton sarang sami sekali biasa pantun tiangnya punika Pak Anton makan kedongdong penonton sarang sami tepuk tangan dong. Lali taler sejeroning sedurung titiang nguacen cerpen serati jero sekari puniki titiang lungsur gengrene pengampura pradewenten keiwangan titiang ri sejeroning matur ri sejeroning ngaturang sambrama punika taler sejeroning malija bos nguacen lengkare cerpene punika nggih titiang blog megandong klintang punggung dahat nunas gengrene pangampura jangan kangkung ngaturang kepura kirang langkung pasti ke titiang nunas pengampura punika talar majaring sang sane sampun wikan sampun waget dari sejeroning kesusastraan bahasa sastra lan aksara Bali banget pengampura tunas titiang duaning titiang ngonjang daging sastra talar nggih. Wanta sapunika
pindah ke pemungkah hatur titiang. Nah, sane makin ngiring sarang-sarang piar sayang titiang untuk parikrama L2B2M live langsung bekul masa manis melarapan antuk nguacen cerpen sane memurda serati jero sekar sekadinapi daging cerpene punika dua ngasa punika tetap satyang ge cikidot dot dot. Inggih ide dane sarang sami sanewang yang titiang sekadinapi daging cerpene punika cerpen api cerpen serati jero sekar yening kayu nuning ngiring sarang-sarang piar saya. Serati jero sekar oleh Inyoman Jegog. Om Swastiastu mangku keto imadearte sarang kurenane nandesi barengan. Om Swastiastu. Oi madi keteke kaden wenyen mai deh menekan malu kangguang kekini makedugdugan konden man nyampat kadung braga tangai ajengan malu keto men sarge rabin dane jero mangku pura taman pidan made mulih uli sanur men seger jararene deh. Mangkin rarene seger wo mangku tiang mulih uli kangin di bisande mangkin kadung libur sapunika niluh putuar sini kurenan made artane nyawis sambil angeipun ngenjuhang gapan majeng ring mangku taman istri. Sapuniki wo mangku ibi sanje man tiang mepewilangan ngajak bapan miwah memen tiangi jumah indik ngaenang pula pali upacara petlu bulanan pianak tiangi tur lakar nunasang ring griya sigera tu prandani tundene tiang teken bape apang mai ngalih wemangku ajak tiang tangkil ke griya. Ndente malu saget subat 3 bulan sing tawang buen pidan panumayane deh malih 15 rahina ring rainan some klaune. Oh yen ketu paek suba kewale kekene deh nyak dogen mejalan dong jetuarenya mula pantes bareng mapaitungan bareng nulungin bantes aji pejalan sawireh mula menyame mebagi waris ajak bapan madene mepengide apang deje mewali cara gegain beline madene ane malu dugasin lu bulanin pianak nih ke pertama ane nunasang Banten ajak meme madene dipa numaya galai liunan man raos ten rahayu teke uli griya meme bapan madene ngalih serati suka dukane jero sekar miwah nguang sitin klian suka dukane apa ngorahin suka dukane ngerembe gegai gumanti pragat. Naogang tiang jero tiang ngaturin jerone titiang nunas pekaryan ring jerone sareng mutputang yadnyan tiangi jero keto mendirge ngaturin jero sekar di jerone men makire ngudiang tenenan mendirge tiang makire nigang sasihin cucun tiang ika pertama piana ipun iputu nika jero men malih pidan lakar ke griya nunasang Banten upekara sampun jero tiang sampun ke griya ajak tiang mbok mangku taman sane tangkil
Permangkin mesiosan warnin pererain jero sekare kadi salit arse. Rabendane Gusti Nyoman Sangkreg sane dados klian suka duka Banjar Pekraman Delodrunge masih ada di tuduga sento. Amun kene mangku taman gen ajak megae. Iya subuh kena bana keto masih pandirge. Iya gen mangku taman lanang ajak mepitungan jag pragat. Keto penyawis klian suka dukani. Sampunang tiaji sapunike yen pradeiwang pemargin tiangi tiang nunas pengampura ring tiaji. Duaning kemana hantuk tiang belog belin tiangi mangku taman patut tunasin tiang pemineh. Rehipun menyamut tugelan sareng tiang. Saja tuh cangsing maunyan pandirge menyame ngajak mangku taman. Di beneng ne kekene pandirge mejalan sekangge kitan pandirge. Yen dinuju kematiane rikale mabungbungan. Kacuntakane mare lantes pandirge ngalih klien suka dukane. Ngalih jero sekar di mati-mati gen bang kramane keto. Nah kene nih jani cangnya ngarahin kramo suka dukane kewale cang de betundane ngorain ring kene ring keto ditu keme bepandir gemulih. Sampunang sapunika tiaji banget titiang mapin nunas. Mangde tuaji rauh ring panumaya gegaen titiange. Banget titiang nunas pengampura antuk keiwangan titiange puniki. Ben belok tiange keliwat. Keto undukiane pidan. De pangtawangin made pidabdab di desa isinin pesan. Alih jero sekar ajak tangkil ke griya. Yen bin pidan-pidan nyumunin megae wang sitin dogen we pasti we lakar keme lakar ke umah madene. Inggih we mangku matur sukseme ring piteket nyane titiang mapinunas mangde rauh jo mangku sareng kalih sareng nudonang 10 palihipun. Titiang mau pamit dumon wa mangku. Mogi wa setata rahajeng. Inggih. Gelisang satwa rauh panumaya rahina yadnya mendirgane. Rame para kaula wargane miwah krama suka duka delodrurung ngerembe gegaene. Jero sekar kependak ke jerone. Si genah mayadnya kekaryanang genah sepatutnya ne. Mendirge sekeluarga pemekas madiarte miwah gurenane nyembrame jero sekar. Sesampune katurang wedang sejangkepnya ne ngawitin para istri mejejahitan miwah mekarya Banten. Jero sekar wiak dibecat sebet ngedum pekaryan buin ke baledangin. Buin aja bos kanten di baledaje tudang tuding ngicen pekaryan nyantos ke tukang mebat side antuk ke merentah mebaos makus kadi angin ngelinus nyerus cus paus mekudus mekiju kanten rerenan ceplas ceplus tangan kebot ngagem jaje kuskus 7 kawane ngote kang lurus merentah para istrine bebao setan naenin gigis cegak cegik saru bendu kelawan perintah egarne. Wih tuh toleja SJC mekinyukan relemuk memunyi mesepuk ceplak cepluk
Keto anom-anom pekisi sareng roangipune. Nyento SJC sapunika penyawisipune. Oto SJS alias Serati Jero Sekar. Laut sami anom-anome nilek tekang jero sekar rikala mebaos sami pada mekenyemasem ngedesem ngedekin. Suka ngorahang SJC jek es jus gen orahangnya. Cocok es jus Serati jero Mekudus. Pekrik sami. Cocok es jus Serati jero Mekudus. Pekriki samice. Nah, keto bajang-bajange megarapan. Pekedek pekenyum demen mah mangku nyingakin. Sapunika baos mangku neng kejutang kebenangan liwat di samping anom-anomi ngedengang pekaryanipun ring mangku taman istri. Di melah pesan gegayan iluhe jek cara ane ngai sapunika mangku taman ngalem pekaryan anom-anomi sinambi dane memargi. Dan wenten apanginangan suenyane jero sekar jek melinggih meneng ngugugang sekadi ayam mematu cangkem ne munju menawi wenten saneten manut ring kayun danene. Indike punika gelis ketanggehang oleh paro anom-anome. Weh man, toleh je es juse masang bubu di balai dangin sapunika balik sapun. Oh no. Weh man, toleh es juse masang bubu di balai dangin sapunika bawa silih sinunggil anom-anome mekisi-kisi ring timpalipun. Masang bubu kengken maksudne sambilange nyeledet kewanten jero sekare. Masang bubu bungut munju. Keto ngerikik pesawat ruange. Badah saja apa jenenge kuangan panak anake sapunika pesawat ipul meimbuh kedek ngerikik. Inggih dedane sarang sami ring dijeke magenah ring rahina sane mangkin. Wantah sapunika sane Presiden Titiang Muningayang risi jeroning muacen prosa Bali anyar merupa cerpen mebasa Bali sane memurda jero sekar nggih. Oh luar biasa. Bes kliwat harus ajiang dewek nggih. Cemburu sosial tarel. Nah, makanya truna-truna utawi anom-anome punika jekanti ngemang singkatan SJS pantesna Serati jero sekar nanging cek slimputange dados es jus napi nika es jus Serati jero Mekudus nggih. Nah nika ampun dedane sareng sami uning nah kewentenan ring jagat sekadi mangkin ring desa ring pekraman nak melah-melahang manten iraga makda dewek nggih. Nak wenten sane banget mekitu ajang wenten taler sane ngerendahang hati keten nggih, nyadar diri dan lain sebagainya. Nah, ini sampun dados jero utawi jero Serati punika nah elingang sapunapi kewentenan dedane sareng sami mapayagem mangden enten jeg gangsul utawi ngopak angin kau tuding-tuding tangan kanan angon uding 5 kiri tengedel lang ya ngetang jajeng nggih. Nah, sapunika kewentenan ring raina sane mangkin Titiang Muningayang majari dedane sareng sami pradewenten iwang atur secara ning titiang wacen cerpen utawi satwa bawa puniki titiang lungsur Derna Pamampura Muningayang titiang malih pisan cerpen mebasa Bali sane merupa memurda maksudnya nih cerpen mebasa Bali sane memurda SJS utawi jero Serati sekar puniki kekripto oleh
inyoman jeko nggih wanta sapunika sane presiden titiang uningayang ring dialasane mangkin sedurungnya nih titiang puputang antuk pramesanti pastika titiang lunas majari dan serang sami ngawali nih pantun nggih Pak Anton makan kedong dong penonton tepuk tangan dong Pantas punika maka pemuput atur titiang lugrayang titiang aturang pramesanti Om Santi 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 Om